Coba cek di itu. Udah ada belum? Tukang kecap ya, dia memang sosial emang. Sama kan gede. Ini pulang kira-kira jam berapa ntar malam? Jam malam-malam ya? Jam 8 9 ya? Jam malam-malam. Dia mau namain dia 300 mau kali. Mana Ciceroma? Betul. Iya. Iya ini. Asal dulu teh. Anak kata bapak lu 20 lagu. Mati dah lu. Iya. Mati mau bayar. Iya bayar. Iya dia. Lu ngomong aja lu. Dia minta 20 lagu gua ngomong aja. Nambah kita lagi. Iya, iya. Nambah kita lagi. Iya. Ya udah tuh lanjut ya. Lanjut nah, lanjut. Bentar, asal dulu. Asal dulu. Kemana jam berapa?